mosadi le kae ke heta ha kana ke tswa ko officing ke tswa officing no hela yana e le gore ke tswa go le gale ke tla go na kganya a ke re ke tlele se ke setletseng ka ke tswa go tsaya gate ke order ya red door ka hale ke re ke gopola gore mosadi se o wa PGC ke re man sale ke gopotsa ngwana mabane ke mora ke roma ngwana o tlo ke re ke mo gopotsa gore a tle go gopotsa ka selo ya no ha tsena o ntsha a re wa re ha ise ke tle go ikutlwa mabane ke tsamile furu go tota ke re ke bona sa tlholo le teng mo sekolong ke tlo go wena no se go utlile a a re wa di order ke re man mosadi ole or tsentse di order mo gae ha ise tlise dilo ene ke mo patetse wa itse ene nna mabane ke tletswe ke mind wa gore he gongwe o ikadimile o tla tswa o ira ka di 26 mme o mara ha re mo sokodise mo ene se le re order na gane ke leng ha di kolo di jwalwa mara ke tlo go ha ke chaisa ke go ema ko leshong ka ko di Newstone kwa go na le monno mongwe bereka gate ke o bereka go Zexi kwa o bereka go Zexi kwa wa tlhagola ko saiteng kwa so ya nong ke tlo go ya go gene gate mosadi o tlhokagetse re isa sengonyana ra go ba maoto re isa sengonyana batho ba modimo ke sono witse ya nong ke tla heta ka mosadi ole ke tla heta ka mosadi ka re ke monetse cash o itsebile wena before ke lebala a ke tsena mo kganyeng ya pele ha o bona ke tla yana ha ke tswa officing ha ke tsena ko officing kwa ke le gore ke isitse kganye kgolo gore ke heleletse ke re ko officing kwa mo classing ha ke tsena ke naetse batho task ke re kwalang a batho ba kwala ke modumo wa eng batho ba na le mmereko mo kana ba se itse kwa ngwanya moshimanyana o moseki ha tla sekolong la bobedi ya no a ke re ba itse bo marata helele ba bananyana ba ba ratang dilo ke re batho moseki o kae a seo a sa tla sekolong yana gate meme moseki ntse ile thabeng ke re thaba grade 1 gate ntse ile thabe ke a ke sa tsena dio tsa batho yana gompieno ana o tlile moseki o tla ile gore o tsentse lengena ke re moseki lengena mo classeng ya ka o le moshimane ka ntara na ise moshimane a re meme nna ise nna moshimane a le serious a mbizola a ingemeletsang khotoletse matlho yana wa rena ke tswa mogene ke reng ya go siane ke dulatse mara yanong ke a utlwa gore ha ise nna ke tlong go ruta banna wa tlhaloganya ha ntse ke ntse mo ngwanyana o hapelo mastompi o hapelo o sweetiwo o didimetseng o mosonyane mastompi ke wa ngona le moseki le gore moseki o dimanda pene ke re dipene tsa go dike ke re boetse batsadi ba rong go rena ngwana o tswa go ntsetswa dinku dipudi di eng mara ha na pene ebile wa dimanda ba ke ha ba bua ko morago kwa gore motho o sa la tsena phakelela wa ba kgerisa o ira a re ene ke re ke mora ke itse ke ha ile gore o rre tsa beke ga gore office ha go ga beke o goga le thoba wa reng o goga thobane moshimane ke re a principal a go dila le one o itse nna ha ile gore ya no ke re ya no nna principal ha ile gore ke tlo go dila le mathata a ntseng yana ha batho ngwa go ntshabisa go tla mselong after the holidays tsa June ke re kampane ke ya kampane ke ya intermediate phase foundation phase ngare ya no ya gore palla mosadi bathong re tlo go ruta banna kana ke tla ke mora ke re gore mo sa kwala a ba ngolozetsa mo rotolela mosadi ha ile gore gona le Zexi mo classeng ya ka monna wa me ha ke tse gore ke go bereka ya mosadi ke yone kgannyewe eo re ke go boela kwa ke tla ke go tsetsa jone ha di sha bana ke re bana ba sa tlhole ba tswala ga if ba tlo go boela banna no it's fine.